o le tino ma le whakawai se manu a tātou whanoi ona a ona pa I mai e le mawhai o no whaamutala le alo whaura tua mana tu ilana tau singa I o tātou nei ula le mano malo mai le fai ina tatele le nei sabolina oh yeah se lo so ya e lo fa mangolo amali wa yesu ile santaro le olea e lo na filalo Fitauli sa fafengai au tato malanga mai mai o le tino ma le whakawai se manu a tato whanoi ona pa I mai e le mawhai o no whaamutala le alo whaore tua mana tu ilana singa I o tātou nei ula Tele whawhitauli sa whawhengai au tātou malanga mai mai o le tino ma le whakawai se manu a tātou whanoi ona pa I mai e le mawhai o no whaamutala Leano fora tua Mana tu ilana tau singa I o tātou nei ula I o tātou nei ula I o tātou nei ula Talofa sa mole atu pele. Malo la vale sei fo manuia. Malo fo il fo la manuia. Isi o tātu atunu. Fea lava se tafo le nei ke lo peo lo fa peona e mafuta mai ai. Ia fatalofa atu le tātu polo kalame. Ia lea watu e amata fo I ona toi fa awa watu. Le tātu polo kalame le nei tawa fiafi ma le Loabay. Ia fatasi e ma le tātu Sunday recap. Ia, pe ona yele nei afi. Ia, le nei la afi. Ia, pe ona tamua ai le tātou si ina o le whaafatai I le tua. Ia, e iai le whatunga. Pe ona langina e mistangango volume 3. Ia, le na olo o whaaulitala ina. Tātou te si le whaafatai. Ia, ma le vi inga I le tua. O wā ana le se anoa lo na lofa tu noa iai tātou. Se manu tātou te lea lia mai le nei Aso Sa. Le Aso Sa lo na luas fumatasi. Ia po le luas fumatasi le nei. O me lua afe luas fumatoro. Ia. Ia. Fai fai si umi o tu oa le tātou mawhitanga ia le tātou por kalami nei. Ia. Ai ei le tātou. Iai lava le taimi a le atua mo mea uma. Ia,
Iai fo ile tantununga o lo whapea o nā ngalilei le tua I ainga taitasi o si tātou tunuu. Ia, po o mafuta mai tonu New Zealand nei, a molo sila fia, o lo whapea o na awina atul tātou boi kalami le nei, ile a aimata mo fia lava le nei, o Pam Yua I Aukilani nei. Mahalo lava whaataitele le mafuta mai ile nei afiafi. A whaifoi o e mafuta mai po Australia po o Samoa, whaatalo whaatu, maleanganga whaaloalo. Lea le au warwatu to e mai ia le se tātou besile nei. Ia, ai tātou te le I whaanga solo I isi vaenga o la tātou porkalame I le nei afiafi. Mahalo lava whaataitele le mafuta mai. You feel the music getting hotter. Ole
Ia, malo whawhai, Mr. Mamon, le mawhatamai, me se koi. Ole pese mai. Ia, o kam se ekseki, se pukalan. Ia, ai, te mopole atu whatalofa, ma le whamalo, ma le whaataitea le lawa isi tātou atunu o lo whapea, o na mawhatamai le nei teimi, o le awhiawhi le nei o le Aso Sa, ia I mātou, ai New Zealand nei, ma lo whaataitea le lawa le mawhatamai. Ia, pei ana whaelo atu I le amatanga le tātou polkalami nei. Ia, o le aso le nei, lea o toe amata ona, toe whawawa toa ia tātou polkalami. Sa whai, mamasani ona whai atu. Iafi o aso sa whapea fo I maso lulu. Ia maso whareili. Ia, iei le tatununga. O le tulanga lava ia, e fia tautua lava mafia au ona, mosi o tātou atanu. E ala lea, I le whaasoaina atu, o nisi o tala e nisi fo e tulanga, I mea o lo tupu, I lau whanua o New Zealand nei, ia po Aotearoa foi. Ia po Alstalia I atanu, o lo o whapeona tele na malanga mai ai, ia le totele o si tātou atanu. Ia po atanu o atu fo I whafu. Ia, ai whai lava, ma so e ane le whamalama. Ia mawawa ai pia, mosi o tātou atanu I Samoa. Le nei lava Vaiaso ia I mātou I New Zealand nei. O le tātou pokalami lea fiafi, e le omi o na taluai. Pe ona whaelo atu. Ia, o pokalami e tau mata atu fo I lava, mato e tau so atu. Ia, e le ngata I na whai ane fo I wa amata ona fo nei. Tele fo nei nisi fuafuanga o tau tā pena atu lava. Ia, ai, iei fo le tautonunga. Ua tu newa fo le afiafi ai mātou. Ia po I tātou I New Zealand nei. Ia e maise o nisi o si tātou atu o whapeona maua mai. Ia le tātou po kalami le nei. Ile nei taimi o le afiafi I Samoa. Wai tautonu. O le taimi ai mātou lea ua iai. Lea o toe se fulu ma le 8 minute o na taina leo ri tula e iwa ia I mātou New Zealand nei. He titonu o toe se fulu ma le 8 minute na taina leo ri tula e se fulu I Samoa. Ia, ai, o le nei lava Vaiaso ia I mātou New Zealand. E maana ia I o mai tala na tutupu ai. Ia, e hui na iai, ia nai tala whaanoanoa pe ona awina mai I stasi tulanga pe ona iei le mbu po le malaia fo na tupu I stasi o vaenga o le ai po le langua fo I Wellingtoni lea na malaia ai pe na maliliu ai fo ia mai mau ai fo I nisi o soifua ta ono ia I lato lea na whaamamia mai e tusai o li poti ia po whaamamaunga fo I na au mai ele ofisa o leo lea na maliliu ai ona o le whaalawalawa na tula I mai Wellingtoni. Ia, ai, o I mātou fo I lava I New Zealand nei lava Vaiaso. O le mātua mana, hia lava fo na isi mea na tupu ai. Le isi mea beto isili lava ona mana, ia le sa tupu ai a mātou I New Zealand. O le Vaiaso ale nei, lea sa whaailoa ai ia le paketi, ia po le tala fo le tupe. Whaatatau ale atunu o New Zealand ia mo le tausanga wha le tupe lea o anga atu iai mai le aso mo iulai se ia au lia le aso toris fulo iuni le tausanga fulo a whenua fulo wha ia tele lava nai mea mana nai ia lava nai tulanga mana nai ia lava na lea na o tango le oto mai po highlights o le paketi ia po le tala whaatasau le tupe foi. E hao ngā mōre sila fia I tātou o lo whapeo nā mau I New Zealand nei le ngata o tulanga o lo whapeo o na whaawau o na maua mai I bea whasoani mai le mālo o tulanga tau I healthcare costs ia po tulanga fo ia I le asiasia I le whale ma I lo asiasia I le whale mai ia po fo mai foi ia atasi ai ma tulanga tau I childcare costs o whapeona soani mai ele mālo tulanga pe ona iai I le vaainga o nei whanawiti. Ia e maise mo tātou mātua
lea o loo whaingaluenga I le au ia ai o loo mana o ia ona iaina ia ona vaai e nisi nai whanawiti ia ai hanga ia tu e mātua I ngā luenga. Ia wafo I le vaainga ma le talasinga o tātou aina I nei atunu o lo tātou au mawai. Ia o le isi talama nai ia lava le nā mo le tupulanga. Po le under 25. Le ele ngata o lo o whaapea o na whaawau lava o na subsidize le mahalupa pe o nai pe tamu o fia fo I tau e te whemalanga I lunga o public transport ia po o basi ma train ma tulanga whapena. Ia ai o le talama na ia la mo le leo awi na mai pākete le neitau sana. Le nā o le tili lava o na toa e whaamama a venga mai le malo ni sila. Ia mo tupulanga talamo po o whanawiti foi. Ia I atou o lo whapeo na whaongaina ia public transport po basi. Ia ma train ma tulanga whapena. Ia wale tulanga le whamalanga I atu ai le ngata le langa atu po le watu fo I a onga. Ia po le fo mai fo I le whale pe amai le a onga. Pe atu o le a onga. Ia le naha nei le nā whaamama a venga. Pei o ngai iai le whaailoina mai le nei Vaiaso. O le tala o tupe whaatatau mo le tarsanga le amata mai I le aso mua iulai. Lua afe lua sifumanton se ia lia le astol sifumaniuni I le tarsanga fo. Ia tele lava fo ina isi tulanga mana nai ia lava na ele ngata o tulanga mana nai ma mata mo fie. Ia mo ainga taito tasi. Ia ai maise fo I o le tupulanga talavo. Le ngata ia o nai tangata mātua. Ia whapena fo I o na iai ia le tele o nisi o tulanga o lo whapea o na soani mai ele malo. Ia awala lava ia nisi o au onanga o loo whaatino ina. Ina ia mawhai o na ngā whatia ma ausia ina e le to tele o tātou. Ai maise le nei vai tau I le alualua e ai pia I lunga o le tau le soifuanga. Ia. Nai mea mana nai ala na I le nei Vaiaso ia mātou New Zealand. Ia. Ai ta ilo iai I le mai tau o nisi o tātou. Ia ai maise o I mātou o lo whapea po o tātou fo o lo whapea o nā lala malopia iai I New Zealand nei. I le nei lava Vaiaso mala ua o mai tau iai I le pāketi pe ona tu ina mai po le tala whaatau le tupe. Ia mo le malo ni sila mo le tausanga o loo lumana iai nei le tausanga whaatupe le angate le asa mua o iulai. Tele lava nei tūlanga sa o tau mawhaia uia ina I whapea o na tūli mata ia. Sa o tūli mata I lava e a uia po o a tūlanga tau immigration. O lo whapea o na a fufua I ele malo. Ia a wafo ia le tūlanga ina I whapea o na sosoani ai I tangata anu o New Zealand. Ia matulanga whapea nā. Ia se lava le nei vai tau o lo o whengai ai I tātou. Ia ma tūlanga o lo whapea o na tele lava nai whale whaingaluenga. O lo sa I lia ia ni I tangata o iei tō mai. Po o anga wa a whapitua e ngā lulue. Wape wa a vele tūlanga whaalia pe ona iai ia le vai tau o na COVID. Nena tele ina work from home mai I tangata. Ia a lea la o to a sui mai ma to transition mai I le work from home a ngai I le ngā lulue mai whalawhenga luenga po officer. Ia tele whaamaunga e nise fo o tala o whapea o na whaasoa mai ai I le au whai pisinisi tele I tūlanga o loo I ai le lato mana oma moni tangata whainga luenga. Ia e pitai iai le te lo taimi e whiu e tau e whaailoa. Ia e nise fo o le tau lomolongo I le ia mawhai o na maua ia ni tangata I lato te whaatumu ina
ava no le tele o isi o falafenga lena. Ia pe ia whaatu mai lava na apo atu e tātou o leo lo au mau i New Zealand. Pela o lea le tūlanga sa o mata ina lava ia o ia. Ma sa o tūmata ina, matūmata ia o ia. Ina ua au mai le paketi. Ia po le tala wha le tupe, o le neitarasanga. Mo le atu o New Zealand. Ona o le tūlanga fo i lea. O lo o kapea ona iai le tūlanga i le konta. Po o le tūlanga lo whapea ona mawhai, ona malanga mai ai. Tusa e afe ma le selau ia tangata anuk na sa amoa. O lo whapea ona mawhai ona angaba. E lato te maua whamanianga e mawhai ona nofo mawai i stono New Zealand. Ia pe awhai lea ai se i o lato suafa, e se i o lato apalai lea na tāla sangai, ina ia ilo lato apalai a mori potsi. Ia afe salau awa nua le sa masani na tuinatsu. Ai pensa iane tanu wai le vaitau le lockdown lea sa le mwhai ai, o na whaatau nuina na po kalame, mai le lua afe lua sefulu, anga le lua afe lua sefulu mantasi. Lea sa whapea o na suia ai lua le tūlanga, po le awhai o tangata. Lea o lo mawhai o na ngawaa, e maua la tō nofo mau, i lalo o le kota lea, i le vau New Zealand sa mua. Mai le afe se lau, anga i le afe ona se lau lima sefulu. Lena amata mai i le tōsanga lena te nei. Mai ati sena, lea se i au lia le tōsanga i lua afe lua sefulu leona. I le ngata o avanoa masani e tu se afe mai se lau. Pe afe se lau. Ia whatasi e fo ila mai isi avanoa whaopoko na. Tu sa e lima se lau lima sefulu. Na o lo o whaapea o na mawai avanoa e afe o na se lau lima sefulu. Lea sa fito te sema tausanga na te nei, lea sa atulua ai pena whaailoa ai fo. Ia limpunga o le pahalota le o le ballot o le Samoan Kota. Lena whaailoa ai suafa e po numera foi. Ai lato we afe o na se lau lima sefulu. Lea o lo mawhaionanga wa ai maua lato lofa mau New Zealand i lalo o le kota. I lea whai numera e afe o na se lau lima sefulu. E le ngata ina awhia ai ma le tangata lea na apalai. Ia ai olo o awhia ai fo i whai numera na matangata o lato tau ahaina. Ia whatataina whai o le tinana apalai. Ia lea i se. Lea e mawhai o na suu wai fo i le tina i lana talo sana. Ia le swafo le tama. Ia mai se walo mwhanau. Ia ina i mawhai o na hamawa ai se. Pe a whai lea ai duona lato numera. I le palota le whai. So, pela ona whai atu, awhi ona sa laurima sefulu i avanua na. E wha angata i le o ngā tumu au puso. I le aso sefulu ma le ono au puso. Lua awhi lua suma tō wana wina tō e fia. Iuni ulai. Tō e lua masina o atu i au puso. Tō e lava o iuni ma iulai. Ia ai le tala sununga e tusai o nisi o whamatalanga na tāpena pena i tātou por kalami. Tō a tele lava ia nisi o lo whapeo na ngava a le awhi o na sa lau ni sfurudia. E le tai o na maua ia maausia fo isa tūlanga. E mawhai ai o na maua se valid job offer. Pela o le nale tūlanga tau immigration, lea sa o tuli mata ia la vai ta ilo ia te o tō. Ia te a uia. O le tūlanga le nā manisi fo o tūlanga. Sa o tuli mata ina ai. Le tuli mata ia fo. Ia tūlanga o lo iai le tāpani pananga le malo New Zealand. Ina ia whapeo na sosoani i le au whai pisinisi i stomo New Zealand e. I le tūlanga ina ia sa i lia mai atu i whawhe. I nisi o lo mawhai o na maua awanoa. Ia mawhai o na malanga mai e se. E ala lia i le awina atu i ai o ni
job offers o ni valid job offers ina I mawhai ai o na malanga mai. Ia mawhaatimuina ai fo I telo isi fuawhanga te tano na whai. Ia, ne mawhai ana whaatimu ma whaaatoaina le tulanga I tālasanga. Ana I nei tanata nuu e awhi ono sa lanu sporo sa Samoa. Le ana whaamanu iaina o ato tālasanga. Ia le se I tālasanga mo tōne nei. Talo sia ia, a wā le tuli matai atu fo lava e tu sai o nisi o whaamaumauna mawhasotaina fo ina maua manisi o sui o le New Zealand Immigration o le Office of Malanga ina I New Zealand e. Le ngata ina peie lilifa lava la lato wa ai ia mauatele ina whawhaina tai fo ia ai ina ma conditions. O I lato e mawhaina nga waa e malanga mai isi atu nu e ese atu I Samoa. Ma mawhaina na ngā lua isa I New Zealand e. I lalo leo le lato po kalame o ta ua o le approved employers working visa. Ele ngata ina whawhaina ta ma tele ia nisi o ai ina o whawhea. O na lamona I fo ele to muku inisio o I lato e ona business. Ia alie pe I whaatoto na I lava ia tulanga. Pe ona iai ia le tato le Treaty of Friendship o ona mafu ai ia tulanga. Leo lo iai le Samoa Kotsa. Leo lo whaio na ngapa ai nei ava nei tanga tai awhi ona sa lulu sifu. Ia talo si ia. Ai I sono nei lua masina o lo o whapea o na lumana iai ia le masina o au kurso. Leo le a tabu ni ai talo sanga ia ma le avatuina o ni pepa whaingaruena po o job offers mai ini company whaingaruena I New Zealand nei. Ini ia whaingaruena wha tinoina ia talo sanga ma wha amautuina talo sanga ia to leana mana malo la to swafa. I le se'i po le Samoa Kotsa, I le tausanga o na Vaiaso. Ia, ai o le isi, iai whailava na isi mea po o tūlanga mata ina lava. Lea sa o tūli, tūta I ne Vaiaso, lea o tuana'i atu. Ele ngata o tūlanga pe ona iai le pāketi o tūlanga a New Zealand. Ia o tūlanga fo I pe ona iai, ia tūlanga tau whimalanga ina, wa tūlanga whapena. La tātou tu ese la titi la I le isi tu ia le tūlanga pe ona iai, ia mata o kuta New Zealand. La tātou tepa la titi asu e ne alfa malama. He tātou tepa atu, ia pe ama ai an tātou besa lea tātou musika lea o lo whapea o na tāpena mai fo I waenga lea. Ina ia tu ina atu. Ia ona tātou toi whaawawai lea o tātou po kalami le nea fiafi. Whaateitea le lava le mafuta mai, e lātou o lo whapea o na mafuta mai le nei taimi, leo te waai atu o lo iai nei tātou o lo whapea o mafuta mai lunga o le sota inga o le YouTube, ia ai mai se foi o lunga o le itu lau, a le Loabay LDN online, whaateitea le lava le mafuta mai, mo lau sunga lea e matua I mata ita mai malau reaction in tātou po kalami. Si ngā fo I le e whainea I ka. Si o le asale nei. Nā te e whai lava o e whainea I tau lea le tai le awhiawhi la sa. Pona lava le ngā oi. Ia, ai, mō lau sila fia lea o le au la tu e a mai I si tātou musika lea. To vai atu ai fo I foe o le nei taimi. Ia, o na tātou to e whaawau lea I le isi vaina o na tātou po kalami.
tele tau sama o tatali pei o le vai o le nai tulang Samoa nei wau mai faali ali Tele tau sama o tatali pei o le vai o le nai tulang Samoa ele nei wa au mai faali ali
Ele oi se tātou pokalame. On pokalame o leo toe whato atu e tau mata atu. Ia, ia, o lea nā o nā tau testa tu lava na tau seki atu tātou pokalame. Ia, po o lelei lava mea whainga nuenga e whai e tātou pokalame. Ia, o na whato mata atu ai loa lea I le aso lulu o le vaiaso nei pei o na iai nisi o fufua o loo ua whapea o na whaatulanga ina ia awan ia tātou whaatalanoanga manisi o malo o loo whapea na tāpena mai tātou proklami ina I whapea na tātou whaatalanoa ia awa lava ia tulanga o loo tutupu e le ngata o nei atunuu peo na iai I le atunuu o Aotearoa I Nisi la nei lea o loo au mau ai nisi o ngata ia a o si tātou atunuu fo I Samoa no tātou tofi mai le atua ia wa tātou e lele lava le toloa ai ma au I le vai peo na le upu ia le nei la afiafi manai tala mai Samoa lea o tāpena mai e amata whaamatoni atu ai nisi o tātou sota inga lea le a whaatinoina le nei Vaiaso le aso e whainga Vaiaso nei e tustusinga masani a le awhionga le taitai o le vaenga whaupawhai o lo angai le malo ia po le vaenga whaupawhai foi e pui puia ai tau o tangata le hero pipi ia le sumaya tula epa ai ono Dr. Sailele malile ngoi le nei a fiafi ia po le whainga fo le nei Vaiaso ila na tusi I le whaatonu le nasa whaalia ai se whina ngalo o le vaenga whaupawhai pera whaalia foi le awhionga le taitai ia le tulanga o iai le whina ngalo o le vaenga whaupawhai e maia ia le malo I le tulanga I whaai poiponga tutusa po whaapiponga foi le ia ma lii ia po le lii foi le lii ia ma le tamaitai po le tamaitai foi I le tamaitai ia po le same-sex marriage. Le nā ua whaalia manino ai lava ia le whina ngalo o le vaenga whaupawhai le HRPP po le vaenga foi e pui ai atu tau tangata I le tulanga o loo whapea o na lātua te e nā I le tulanga I le whawhai pui na pe a whai ai sau whanga atu I Samoa lea I tuainga lea mata upu ia o whaalia manino e ala I tusinga le tusi le whaatonu I le nei Vaiaso Sa e le awhionga taitai o le HRPP ia mawhailoa ai ia le lamona po le whinangalo foi o le HRPP lātou te ena lea tūlanga ona e leo matusa matulanga whakerisiano o loo whapea ona talitonu I Samoa ia mai se fo tūlanga I le whaavai bei ona iai ia le atunu o Samoa mai lava I le amatanga. O le aha o le talanoa tele ia I le mata upu a bei ona whailo atu. E nā ona whaamatongi atu taimi le nei. Ia ai o se taimi o luma ia o lo whapea ona tāpena tātou sota inga e le ngata o tātou malo mai Samoa a o nisi fo I o malo I tono nisi le nei. Ia lo tāpena tele po kalame. Ina ia whapea ona whaatalanoa I nai ia tūlanga I mata upu o lo whapea ona tele ina tapisa I tangata. Ia ta sila na mata upu. Ia ai mai se ai fo I la le nei Vaiaso pe ona whaasoa toi fo I le amatanga o le Vaiaso nei. Po le amatanga o le Vaiaso
ua tuana'i atu. Le vaiaso lo lumana I nei lona sa wharaile le aso lua sa fulma le ono o me lua fe lua sa fulma le tonu. O le aso le nā o lo o whaailua mai e le malo I Samoa le whapea o na whaalawi loa aloa ia ai pe whaailua aloa ia ai ia le tasi o tupe pepa fou. Ia po le mona sa futala lea ua tāpena ati ai le whainga malo I le tamaita I pālemia, le awhia ma tamaita I pālemia e mai se foi o le whainga malo pēna iei nei ina ia whapea o na whaailoa aloa ia le lato tāpena ngā pēna iei le tupe pepa fou o na sa futala. Ia tele lava ia nisi o manatu ma whina ngalo sa whaalia. Nisi o whina ngalo sa whaalia a maua fo I tāpenanga I tātou Purakalame. Ia peona iai ia tūlanga I whale tupe. Alia ia whina ngalo nisi o nā ia uo e whainganwe mai whale tupe. Ia o ilua iai po o wa tāpena ia tūlanga whaia ia ina ia whaamauti nua o lai iai le security o lai e malu pui ia. Ia waman tua taimi whaapea e tele ma se iai fo ia ma le afo ni alu le o tangata la tō ia malulumi lava na ia tupe fo ma na ia tupe pepa. Ia iai taimi e vatua I le whale tupe o lo o sao lava ia nai la piki whapena. Talo ai, e le o lava ia tāpenana, anisi o whale tupe, ina ia mawhai ai o na poeina, ma mawhai ai o na iloa, ia tūlanga, o mali ese esena, o le tupe pepa fo, ia ma le tupe pepa, o lo o walu, lava le tangata ia ma lulongi lana ia tupe pepa ma anuatu mai ia whale tupe. Tasi nau tūlanga lia sa o maua mai, ina ia ulava ia tāpena penanga o le tātou Purakalame. Ai peona o whailo atu. I taimi ele o toi mamau, e reisi o le Vaiaso, ana fua nei, le nā o lo o whapeona tāpena mai ai, nisi o tātou malo mai Samoa, ia tātou te whaaso ai foi, I tūlanga peona iai, ia me o tutupu mai Samoa, ma tūlanga whapena. Ia, e mai se ai foi la, o la o whatalofa tuli nei taimi o le tātou Purakalame. Leo te wa ai atu o lo o mafuta mai na ia uo ia whatalofa tuli nei taimi o le tātou Purakalame e le ngata o le whantua po le tamaitai fo I ata limi ki. A pia fo ina whatalofa atu I le tamaitai a sieni se loti ese whaaftai lava le mafuta mai sieni. Ia whapena foi o na whaamalo, ma whaaftai le mafuta mai, I le tamaitai ia melania ai ono moala. Ia ele ngata foi lia o sia uo, ia leti no meneta, malo whaaftai tele lava le mafuta mai. So, ia ele ngata foi lia o te moli atu le whaamalo ma le whaaftai, ia ilato uma lava lia o lo o whaailoa mai la lato thumbs up, ma like mai le tātou Purakalame, pe love mai fo, lato whatu, mana na ia lava na o loo whapiona o omiane, ia, o loo whailua mai ai la lato langalanga le tātou Purakalame, o moli atu whaaftai tele mai tātou Purakalame, I le nei afiafi, ia, ai o le tātou tūlanga muli la o loo fia whaaso atu I tātou Purakalame, o se whaasisilanga whaapitoa le nei mō I lato o le aulangolango a le HRPP supporters globally or worldwide. Ia, talawai ono tūlanga peona iai ia le tāpenanga po le whaamoe foi o le aulangolango po supporters o mala HRPP ina I whapea o na whaatinoina ia le lato so nga se leni le na I le tausala online ta whapea na tu e wha
tino ina le amatanga o iuni ai pita iane ia le nā ua whaailoa mai ma whaamautinoa mai mai le ofisa i peitisa ia ua tua e tu ina atu i tua i le aso tuana'i le aso luas fuma le whawa iuni lua afe luas fuma tonu ia le whaataunuuina o le tausala online ia pei ona iai ia tulaga uma lava o loo whaapea ona tāpena pena atu iai ia i lātou o loo lamolagoina ia le vaega whaia puipui a ia tatau ma tagata ia auā lava le tulaga i le whaatinuina o polokalame ia manisi o fofoaga o loo whaapea ona manaʻamia ona whaatinuina mo polokalame whaataatitia a le vaega whaapawhai ia watch this space awa pea ona whailo atu sasina o tulaga o loo whaapea ona tuu e fesoʻataʻi mai ai ia ni sui o le community a le APP supporters i Samoa ia auā lava le whaamatalaina po le au iliina atu atili o lea tulaga po o lea tapenaga ia o lumana ia i le aso luas fuma whawa iuni ia po le aso tonaʻi foʻi luas fuma whawa iuni lua afe luas fuma tolu ai o le nā ua whaamaeʻa atu ai le tatou polokalame i lenei taimi pea whailo atu po o lava le polokalame lenei afiafi ona e le ngata o le polokalame lea ua avea ma tatou ulua i polokalame tu e soʻo atu ai polokalame sa fai foʻi ma faatinoina i le tausaga ua mavae ia pe sa pisi lava le kege fai polokalame ia nei la taimi ia kauloa ma fai ma koʻo e se ia nisi mea e pisi ai ia alea o tamafai ona faavanua mai ia taimi auā lava tatou polokalame o le awhapea ona whaatinoina atu ia afiafi o Aso Sa ma afiafi o Aso Lulu ia whapea na fo le afiafi o le aso faraile i Vaiaso te tasi moli atu whaakaitea le lava le mafuta mai si tatou atunuu ia ai le ngata fo i lea moli atu le whaamalo mo lau tāpuaina ia ai maisi ai foʻi moli atu whaamanianga ia ma talo talonga mo si tatou atunuu ina ia whaapea ona awi manu ia ngaluenga uma ai maise foʻi o fuafuanga uma o loo whaapea ona alo atu iai mo le Vaiaso agafua nei ia ae tatou telekamavae la o le pese o loo whaapea ona tāpena mai tatou te taumavae ai o le pese o loo whaapea ona pese mai ai ia Mr. Lango i lana volume 7 lea o loo whai mai ai tau mai ia ka ilo polani ia ka awaku iai ia ai mo lenei taimi whaafetai whaafetai le lava le mawhita mai manu te leina ia fuafuanga uma mo le Vaiaso o loo whaapea ona agafua nei ia whaapea ona aga lelei atua i fuafuanga a aina te tasi mai lo ni tangata whaafutuanga hena luka matasila wa anai tō whaafa asai fuaina. God bless. E la fisele istamana.
ngata Kaya ipupuanga Faye te poto Te wilo loto Kaya ilesi aso Lene yo lama Fai ngata Kaya ipupuanga Faye te poto Te wilo loto Kaya ilesi aso Tau mai Bea e vai vai O te iai Ima oe I to te taimi Awe te nana Se abinga O te ila ta noa Sometimes in our life we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we all know that there's always tomorrow. And lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For you won't be long. I'm gonna need somebody to lean on. You can call me brother when you need a friend. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For you won't be long. I'm gonna need somebody to lean on. So let's take me, Maria, oh, Bea, Emana, Omia, Oteina, Hama, Oheta, Talanoa. I feel so India, oh, Bea, Omana, Oisania, Oteina, Ima, Oete, Mamole, Maya, Taumai, Bea, Vai, Vai, Oteina, Ima oe I to te taimi Awe te nana Se abinga O te ila ta noa Yeah, kau mai Whawhika uri o le ngai life Au ai ke mawhai Kau mai, kau aku Kau e fusi a kua Au mai ro kau au e kangi e iau Pamalo si mai te au vai vai Aka mai kusa pere e se mea ai Life is too short Ro whaku I ma o Pamangalo whangalo so Malo, malo